Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Prime Media Rwanda. Mu ngingo z'ingenzi z'amakuru uyu munsi turababwira ko imwe mu mihanda y'Imuhanga iherutse gukorwa yasenyutse itarataho. Naho raporo ya Loni yashyize hanze imikoranire y'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi hamwe n'umutwe wa FDLR. Turababwira ko kandi amatora ya Kongo yanenzwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Naho M23 yatangaje ko Tshisekedi atari perezida mu bice igenzura. Turababwira ko kandi muri Kenya Perezida Ruto ari kunengwa bikomeye, abanyamategeko basabye imyigaragambyo yo kumwamagana. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Muhawe ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Tugiye guhera kuri ngivuga ko umuti w'ibinini byitwa Fluconazole miligrama 200 wahagaritswe ku isoko ry'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyamenyesheje abantu ko cyahagaritse ikwirakwizwa n'ikoreshwa ry'umuti w'ibinini byitwa Fluconazole miligrama 200 ku isoko ry'u Rwanda. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi wa Rwanda FDA Prof Emile Bienveni rivuga ko impamvu yo guhagarika ikwirakwizwa n'ikoreshwa rya nimero zimwe z'imiti y'ibinini byitwa Fluconazole miligrama 200 bikorwa n'uruganda Universal Corporation Limited Kikuyu ari uko uwo muti ufite ikibazo cyo guhindura ibara. Uyu muti uhagaritswe hashingiwe ku itegeko nomero 003/2018 ryo kuwa 9 z'ukwa 2 umwaka 2018 rishyiraho ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Rwanda FDA, cyane cyane mu ngingo yayo ya 8 igika cya 2 n'icya 13, ndetse no mu mabwiriza nomero CBD/TRG/019 agenga ihagarikwa ry'imiti tujuje ubuziranenge mu gika cyayo cya 6. Hashingiwe kandi ku ibaruwa ifite nimero UCL PD/PP/2023/05/043 y'uruganda Universal Corporation Limited imenyesha ihagarikwa rya nimero zimwe na zimwe z'umuti witwa Fluconazole miligrama 200 w'ibinini ukorwa n'urwo ruganda biturutse ku kuba ibinini byarahinduye ibara. Hashingiwe kandi ku bugenzuzi bwakozwe na Rwanda FDA bwemeje ko nimero zimwe z'umuti wa Fluconazole miligrama 200 zahagaritswe zinjiye ku isoko ry'u Rwanda. Rwanda FDA irasaba binjiza imiti mu gihugu bose, amashami yose ya RMS Limited, farumasi ziranguza n'izidandaza imiti, amavuriro ya leta n'ayigenga guhagarika gutanga no kugurisha nimero z'umuti wa Fluconazole miligrama 200 bakazisubiza aho baziranguriye kugira ngo hakurikizwe amabwiriza. Abinjije iyi miti mu gihugu barasabwa gutanga raporo kuri Rwanda FDA igizwe n'imibare y'ingano y'uwo baranguye, uwo bagurishije, uwagaruwe ndetse n'ingano yose bazaba bafite mu bubiko mu gihe cy'iminsi 10 uhereye ku itariki ritangazo ryasohoreweho. Naho imwe mu mihanda y'Imuhanga iherutse gukorwa yasenyutse itarataho. Imwe mu mihanda y'Imuhanga mu murenge wa Nyamabuye na Shyogwe yabaye igitaramo nyuma y'uko isenyutse itaramara 2 yubatswe. Iyi mihanda yamaze kwangirika itarataho ku mugaragaro, ndetse ubuyobozi bw'aka karere bwasabwe kenshi kuyisana ariko ntibyakorwa. Amakuru avuga ko ngo abaturage baturiye iyo mihanda yubakagwa bagiye bagaragaza ko uburyo iri gukorwamo biteye impungenge, batabaza ubuyobozi bw'akarere ariko ntibwagira icyo bukora. Ubuyobozi bw'aka karere ntabwo buragira icyo butangariza itangazamakuru ku bw'iyi mihanda bivuga ko yasondetswe n'ikigo cyahawe akazi ko kuyubaka. Gusa mu minsi ishize Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ngo yamenye iki kibazo, isaba akarere ka Muhanga kugira icyo gakora mu maguru mashya. Ni mu gihe iyi mihanda yatangiye kubakwa mu mwaka 2022 bikaba byari biteganijwe ko izamara amezi 12 irangiye.
Mu yandi makuru, raporo ya Loni yashyize hanze imikoranire y'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi hamwe n'umutwe wa FDLR. Raporo y'impuguke za Loni yashyizwe hanze ku itariki ya 3 Mutarama uyu mwaka yagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ishimangira ko hari ubufatanye bweruye ingabo za Kongo FARDC hamwe n'iz'u Burundi ziha imitwe yitwaje intwaro. Raporo ya Loni isobanura ko guverinoma ya Kongo ariyo yashinze umutwe wa Wazalendo ubarizwamo abarwanyi bo mu mitwe itandukanye irimo na FDLR kugira ngo bayifashe mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa M23. Iyi raporo ivuga ko General Peter Chirimwami ariwe wagize uruhare rukomeye mu bikorwa byo guhuza ba Wazalendo na FDLR. Muri Nzeri, Chirimwami Nkuba yagizwe guverineri w'igisirikare w'agateganyo w'intara ya Kivu ya ruguru ya Kongo, itegekwa n'igisirikare kuva mu mwaka wa 2021. Uyu mugabo akomoka mu ntara Kivu y'Amajyepfo, no mu bwoko bw'abashi wamaze igihe kinini akorera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Chirimwami yavuzwe cyane mu itangazamakuru mu kwezi kwa 4 umwaka wa 2022 ubwo yagirwaga umukuru w'ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya inyeshyamba mu ntara za Kivu y'Epfo na Kivu ya ruguru bizwi nka Sokora ya kabiri. Harashize igihe gito imirwano y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 yubuye. Bivugwa ko mu kwezi kwa 9 mu matariki ya 22 na 23 yari Goma ari kumwe na bamwe mu bagize imitwe yitwaje intwaro muri Kongo, by'umwihariko ibarizwa muri Wazalendo. Abo barwanyi bari bacumbikiwe mu mujyi wa Goma, inzu zabo zirinzwe n'abasirikare ba FARDC. Raporo ivuga kandi ko abo barwanyi bagiye batwarwa mu ndege bagiye mu bice bitandukanye kandi ko byakorwaga n'igisirikare cya FARDC. Ibyo biganiro byabo ngo byari bigamije gushyiraho uburyo bw'imikoranire aho FARDC Wazalendo igomba gufatanya mu kurwanya M23, umutwe leta ya Kongo ishimangira gufashwa n'u Rwanda. Muri iyo nama hemerejwe mu duce iyo mitwe igomba gukoreramo. Abarwanyi bari bitabiriye bari bageze muri 5 kandi buri umwe yari afite umutwe ahagarariye, ndetse bamwe muri bo impuguke za Loni zivuga ko bafata ibihano mpuzamahanga nka Gideon Shimire Misa, umuyobozi wa NDC Renove. Hashize icyumweru iyo nama ibaye, ba Wazalendo bagabye igitero mu bice bya M23. Raporo ivuga ko ibyo bitero byagabwe amabwiriza atanzwe n'ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Raporo ya Loni kandi ivuga ko igisirikare cya Kongo cyatanze intwaro, ibikoresho bikenewe ndetse n'amafaranga kuri abo bayobozi ba Wazalendo hamwe n'abarwanyi babo kugira ngo babashe gutera. Ngo kwifashisha Wazalendo ari umugambi ushyigikiwe n'abayobozi bo hejuru mu gisirikare bari bijeje ko bagomba kugera ku ntsinzi mbere y'amatora ya Perezida wa Repubulika aheruka. Impuguke zigira ziti mu gihe iyo raporo yandikwaga, impande zose zihanganye zari zararenze ku mahame yo guhagarika imirwano zinjiyemo mu kwezi kwa 3 mwaka 2023. Chirimwami abajijwe ku mikoranire ya FARDC na Wazalendo muri raporo bitwa Volontaire pour la défense de la patrie, abakorerabushake biyemeje kurengera igihugu, yasubije impuguke za Loni ko kwifashisha aba Wazalendo bitari mu mugambi wa guverinoma ariko byasembuwe n'ubushotoranyi bwa M23. Raporo igaragaza kandi imikorere y'umutwe M23 mu mayeri yawo ya gisirikare. Bivugwa ko mbere y'ibitero bya Wazalendo mu Kwakira, uyu mutwe wari ufite intego yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Epfo hamwe n'imijyi irimo Goma na Bukavu. Ngo muri icyo gihe kandi M23 yari isoje imyitozo y'amezi 3 yo gutyaza ingabo zayo yari yatangiye muri Gicurasi muri Canzu muri Kivu y'Amajyaruguru. Abasirikare b'uyu mutwe bari baratojwe uburyo bashobora kurwanira mu duce tw'imijyi. Itsinda ryihariye mu mirwanire ryashyizweho riyoborwa na Majoro Mirindi na Colonel Ngabo. Bivuga ko bombi biciye mu mirwano yabereye mu gace ka Kirorirwe mu Kwakira. Nubwo ngo M23 yapfushije abarwanyi, yabashije kugumana ibirindiro byayo muri Kivu y'Amajyaruguru. Raporo kandi yagarutse ku mikoranire y'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi ziri muri Kongo nyuma y'amezi menshi ashize. M23 yashinje ingabo z'u Burundi FNDB zoherejwe mu butumwa bwa EAC kuba zaratangiye kurwana ku ruhande rwa Kongo, ibintu bihabanye n'ibyagenwaga n'ubutumwa bwazo. Ingabo z'u Burundi zamaganye ibyo birego inshuro nyinshi. Na n'ubu imikoranire y'ingabo z'u Burundi n'iza FARDC ntibirasobanuka, by'umwihariko kuva muri Kanama umwaka ushize ubwihugu byombi byasinyanaga amasezerano mu bya gisirikare. Aya masezerano avuga ko impande zombi zemeranije gukomeza ubufatanye bwazo mu bitero bihuriweho bishobora kuba byakwibasira uruhande rumwe cyangwa urundi. Avuga ko mu gihe haba habayeho ibitero byibasira uruhande rumwe, urundi rwiteguye gutanga ubufasha. Ingabo za Kongo zibasiye bikomeye umutwe wa EAC ziwushinja ko nta kintu wabashije gukora mu kurwanya umutwe wa M23.
byatumye guverinoma ya Kongo ihita yihutisha gushaka ubufasha ku Burundi, ari nabyo byatumye ingabo z'u Burundi ziguma muri Kongo. Raporo ya Loni igaragaza ko abasirikare 1070 b'u Burundi bari muri Kongo kandi ko barwana bambaye impuzankano ya FARDC. Boherejwe muri icyo gihugu mu ibanga rikomeye guhera mu Kwakira umwaka ushize. Bivugwa ko bari mu bice bya Sake na Kicanga kandi ko bagiyeyo binyuranyije n'amahame yagengaga ingabo za EAC. Aba basirikare bageze muri Kongo tariki 21 Nzeri batwawe n'indege y'igisirikare cya Kongo. Bahise batangira gufatanya na FARDC hamwe na Wazalendo mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa M23. Hagati y'itariki 21 na 24 z'ukwa 9 iyi ndege y'ingabo za Kongo yakoze ingendo 5 mu Burundi igwa i Goma. Igisirikare cy'u Burundi cyarabihakanye, gusa raporo ivuga ko General Chirimwami ariwe wahaye amabwiriza ingabo z'u Burundi zari muri Kongo bikozwe ku mabwiriza yarakwiye ku bayobozi be bakuru mu gisirikare. Dukomeje n'aya makuru, urukiko rwategetse ko 5 bakurikiranyweho kwica umwana w'imyaka 12 bakomeza gufungwa. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwategetse ko abagabo 5 bakurikiranyweho kwica umwana w'imyaka 12 witwaga Ntwari Karinda Loic bakomeza gufungwa by'agateganyo. Aba bagabo bataye muri yombi na RIB nyuma y'amakuru yagaragazaga ko uwo mwana yishwe ku kagambane kabo katangijwe n'umwe muri bo bitewe n'amakimbirane yarafitanye n'iwabo w'uwo mwana. Amakuru y'urupfu rw'uyu mwana yamenyekanye tariki ya 18 Kanama umwaka 2023. Iperereza ry'ibanze rigaragaza ko abo bantu 5 bishe Ntwari bamunize. Ibyo byabereye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Nyanza, umudugudu wa Gakenyeri. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana rwari rwategetse ko aba bagabo bakurikiranwa bafunzwe iminsi 30 y'agateganyo ariko bajurira icyo gihano. Abo bagabo bavugaga ko umutangabuhamya ubashinja ko bishe uwo mwana ari umurwayi wo mu mutwe, bityo urukiko rw'ibanze rwa Busasamana rwafashe icyemezo kibafunga rwabyirengagije. Urukiko rwisumbuye rwa Huye narwo rwanzuye ko ubujurire bw'aba bagabo nta shingiro bufite, bazakomeza gufungwa by'agateganyo. Bakurikiranywe kureba umutwe w'abagizi ba nabi no kujyamo, icyaha bose bahuriyeho naho kuri Ngironsanga Jean Baptiste akiyongeraho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Ngamije Joseph, Ngarambe Charles, Nikuze François na Ignace Rwasa nabo bihariye icyaha cy'ubufatanyacyaha mu bwicanyi biturutse ku bushake. Icyaha cy'ubwicanyi giteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Mu yandi makuru, amatora ya Kongo yanenzwe n'umuryango umwe bwa Afrika. Nyuma y'uko ibyavuye mu matora muri Kongo bitangajwe na komisiyo y'amatora CENI, umuryango umwe bwa Afrika watangaje ko ushidikanya ku majwi yatangajwe yerekanye ko Tshisekedi yatsinze amatora. Umuryango umwe bwa Afrika watangaje ibi mu gihe abakandida babiri batanyuzwe n'ibyatangajwe na CENI bamaze gutanga ibirego byabo mu rukiko rushinzwe iremezo ry'itegeko nshinga, barusaba ko rwatesha agaciro ibyatangajwe n'iyo komisiyo ko Felix Tshisekedi ariwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Abakandida batanze ibirego ni Martin Fayulu na Theodore Ngoy, bakaba bifuza ko urukiko rwategeka ko amajwi yongera kubarwa bushyashya. Umuryango umwe bwa Afrika ukemanze ibyatangajwe na CENI nyuma y'uko binagaragajwe n'abarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi baramaze gutangaza ko batemeranywa na CENI kubyo yatangaje ko Tshisekedi ariwe watsinze amatora. Hakaba hari benshi bavugaga ko amatora yabayemo uburiganya n'imitegurire mibi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haratutumba umwuka mubi nyuma y'uko abanyapolitike bakomeye bari bitabiriye amatora ya perezida batishimiye ibyavuye mu matora, bikaba bishoboka ko habaho imvururu muri iki gihugu. Kuwa mbere akaba hategerejwe abakuru b'ibihugu by'inshuti byo muri Afurika ndetse n'izindi ntumwa zoherejwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kuzajya guhura na Perezida Tshisekedi kugira ngo baganire ku cyuka kibi kiri gututumba mu gihugu kugira ngo barebe uko cyahoshwa. Urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga rufite inshingano zo kwemeza ibyavuye mu matora, niba ari byo kwizerwa cyangwa niba rwategeka ko amajwi yongera kubarurwa bundi bushyashya cyangwa niba amatora yasubirwamo. Nawe M23 yatangaje ko Tshisekedi atari perezida mu bice igenzura. Umutwe M23 uharanira impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko mu bice igenzura abaturage bavukijwe amahirwe yo gutora, bityo ko Perezida Tshisekedi batazigera bamwemera nka perezida waho. No mutumwa M23 yatanze ibinyuje mu itangazo yasohoye kuwa 2 tariki ya 2 Mutarama uyu mwaka. Iryo tangazo ryashyizweho umukono na Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa, yagaragaje ko M23 yababajwe nuko hari abaturage babarirwa muri miliyoni batatoye perezida kubera ibibazo by'umutekano muke. Bisimwa yagaragaje ko mu gihe batatoye iby'aya matora ntacyo bibarebaho kandi na Tshisekedi batazemera ko ari perezida.
yagize ati Bwana Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bakoranye n'umuryango w'abibumbye Loni kugira ngo bange igisubizo kirambye ku muzi w'amakimbirane akomeje guteza ibibazo by'umutekano muke no kudindiza iterambere muri iki gihugu. Abataratoye nabo muri teritwari za Masisi na Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru iherereye mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara ihanganishije FARDC ikomeje kumvikana. M23 ihamya ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwagiye buyishoza y'intambara, bityo ibyo gukomeza kubahendahenda ngo habeho gukemura ibibazo byarangiye, kwizakomeza kwirwanaho inarengera abaturage bahohoterwa kugeza ku ndunduro y'ubutegetsi yita iy'ubwicanyi. Muri iryo tangazo kandi M23 yongeye gushimangira gushyigikiye ihuriro ryiyemeje gukora impinduka mu mitegekere ya Kongo ryiswe AFC, Alliance du Fleuve Congo, ryashinzwe n'umunyapolitike Corneille Nangaa. M23 ihamya ko Nangaa ari gushyigikirwa ndetse yanakanguriye abaturage kumushyigikira kugira ngo bahindure ubutegetsi bwa Kongo, ishinja ko bwimitse intambara n'ubwicanyi. M23 ikomeje gusaba abanyekongo bose gushyigikira AFC kuko ari ryo huriro rishobora kubohora abanyekongo byuzuye no kubageza ku miyoborere myiza izira ivangura kandi yimika amahoro n'ubwiyunge mu baturage bose. Twerekeje muri Kenya aho Perezida Ruto ari kunengwa bikomeye, abanyamategeko basabye imyigaragambyo yo kumwamagana. Perezida William Ruto wa Kenya arimo kunengwa bikomeye nyuma yo kuburira ko ashobora kudakurikiza ibyemezo by'abacamanza basaritswe na Ruto. Kwa kabiri Ruto yavuze ko bamwe mu bacamanza biyunze ku banyapolitiki batavuganwe n'ubutegetsi kandi ko bagambiriye gutambamira imishinga y'iterambere ya guverinoma ye. Mu gisubizo cyihuse, umukuru w'ubucamanza bwa Kenya Martha Koome yavuze ko gusuzugura ibyemezo by'urukiko ari ukunyuranya n'icyizere n'ububasha rubanda baha inkiko. Mu itangazo Koome yagize ati iyo umukozi wa leta akangishije ko atazubaha ibyemezo by'urukiko, ubutegetsi bugendera ku mategeko wabugeramiwe bigahurwaho igitugu mu gihugu. Koome yasabye abacamanza gukomeza kubahiriza inshingano zabo nta bwoba no kubogama. Perezida William Ruto yavuze ko bitumvikana uburyo abantu batatu cyangwa babiri baregera urukiko bagatambamira imishinga y'iterambere inteko ishinga amategeko yemeje n'abaturage batoye muri manifesto y'ishyaka ryatsinze. Muri Kenya bibaho ko kenshi umuntu umwe cyangwa itsinda rishobora kuregera urukiko rukaba ruhagaritse ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyangwa umushinga runaka wa leta. Raila Odinga utavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko ibyo Ruto yavuze ari terabwoba kandi bihabanye n'ubutegetsi bugendera ku mategeko, ndetse avuga ko biganisha ku butegetsi bw'igitugu. Odinga yavuze ko mu kuvuga biriya ku bucamanza Perezida Ruto yarenze umurongo. Komisiyo y'ubucamanza bwa Kenya ikuriwe na Martha Koome nayo yasohoye itangazo ryayo ivuga ko ihangayikishijwe n'amagambo ya Perezida. Ihuriro Law Society of Kenya ryo ryasabye ko mu cyumweru gitaha mu gihugu hose hakorwa imyigaragambyo yo kwifatanya n'ubucamanza no kwamagana ibyatangajwe na Perezida Ruto. Kwa gatatu mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa leta Hussein Mohamed yavuze ko leta yiyemeje kurwanya icyo yise ukudahana kuri mu bucamanza. Perezida Ruto wagiye ku butegetsi mu kwezi kwa 9 umwaka 2022 amaze igihe ku gitutu no kunengwa kuzamura imisoro no kuzana imisoro mishya mu gihe izamuka ry'ibiciro ritoroheye abaturage. Imisoro ibiri mishya, umusoro ku nyubako leta iteganya n'umusoro ku bwisungane rusange mu kwivuza, yaregeye urukiko, umwanzuro w'inkiko urategerejwe. Muri aya makuru kandi reka tubabwire ko Hazara ofisiye yahaye Perezida Ramaphosa amasaha 48 akaba yeguye. Hazara ofisiye mu gisirikare cya Afurika y'Epfo yagaragaye mu mashusho atanga amasaha 48 kuri Perezida Ramaphosa. Ingabo za Afurika y'Epfo zahise zifata uyu mugabo nk'umwe mu bakora iterabwoba, zivuga ko zitandukanije nawe muri ibyo bikorwa byo gushaka gukuraho Perezida. Ubusanzwe uyu Sylvester Mangolele yari umuyobozi mu ngabo z'igihugu za Afurika y'Epfo. Muri video iherutse yacaracaraga ku mbuga nkoranyambaga yagaragaye avuga ko Perezida Cyril Ramaphosa yakurwa mu mirimo ye anamuha igihe ntarengwa cy'amasaha 48 kugira ngo abe yeguye cyangwa yirukanwe ku gahato. Icyakora mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, izi ngabo za SANDF zitandukanije n'amagambo ya Bwana Mangolele zivuga ko ibyo yavuze byose bitari mu izina ry'igisirikare. Umuvugizi wa SANDF Zifiwe Dlamini yagize ati SANDF yamaganya amagambo ya Sylvester Mangolele hamwe n'agasuzuguro ke. Ni mu gihe Bwana Mangolele ubusanzwe yirukanwe mu ngabo mu mwaka 2018 ariko impamvu yirukanwe ntizasobanuwe. Mu yandi makuru kandi Thabo Mbeki wayoboye Afurika y'Epfo yanyomoje amakuru y'urupfu rwe. Umuryango ukora ibikorwa by'ubugiraneza washinzwe na Thabo Mbeki wigeze kuba Perezida wa Afurika y'Epfo wanyomoje amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo yaramaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga.
Mu itangazo umuryango washyize hanze wavuze ko Thabo Mbeki akiri muzima kandi ameze neza. Uyu muryango wagize uti turamaganira kure aya makuru ndetse tukizeza abaturage ko ubuzima bwa Perezida Thabo Mbeki bumeze neza. Turasaba ubwitonzi n'ubushishozi ku bijyanye n'amakuru yo ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko muri iki gihe aho ibihuha bikwirakwira byihuse. Kuwa gatatu tariki ya 3 Mutarama uyu mwaka nibwo muri Afurika y'Epfo hatangiye gukwirakwira inkuru zibika Thabo Mbeki. Ntago ari ubwa mbere ibintu nk'ibi byari bibaye kuko no mu mwaka wa 2021 mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 uyu mugabo nabwo yabitswe ko yapfuye. Thabo Mbeki ayoboye Afurika y'Epfo kuva mu mwaka wa 1999 kugeza mu mwaka wa 2008. Dusoje amakuru tubabwira ko Uburusiya na Ukraine baguranye imfungwa nyinshi z'intambara. Ukraine n'Uburusiya byaguranye amagana y'imfungwa z'intambara mu cy'abategetsi i Kiev bavuze ko ari ukugurana kunini cyane kubayeho muri iyi ntambara. Ukraine yavuze ko imfungwa 230 zirimo abasirikare barekuwe bava aho bari barafungiwe n'Uburusiya. Mu igurana imfungwa 248 z'Abarusiya nazo zarekuwe na Ukraine mu bwumvikane bwagezweho bahujwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Niko kugurana kunini kubayeho kw'ifungwa kuva mu kwezi kwa 8. Perezida Volodymyr Zelensky yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati abantu bacu bari muhira. Uyu munsi twacyuye abarwanyi barenga 200 n'abasivile bari baboshywe n'Uburusiya. Mu itangazo Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko ibiganiro byari bigoye. Ibi bihugu byombi bimaze kugurana imfungwa inshuro nyinshi kuva Uburusiya bwatera Ukraine muri Gashyantare umwaka wa 2022. Gusa mu kwezi gushize umutegetsi wa Ukraine yavuze ko buriya bwumvikane bwatinze kubera impamvu bwite z'Uburusiya. Amashusho yerekana kurekurwa kw'imfungwa yatangajwe n'abategetsi b'impande zombi. Video yasohowe na Moscow yerekana bamwe mu Barusiya barekuwe bishimye baseka bari mu modoka. Ukraine ivuga ko abasirikare bayo barekuwe barimo 7 barwaniye ku kirwa cya Snake Island, ikirwa cy'ibitare byinshi kiri mu nyanja y'umukara. Snake Island yabaye ikirango cyo kwihagararaho kwa Ukraine ubwo hari hashize amasaha Uburusiya buteye ibirindiro by'abarinda umupaka waho byanze kumanika intwaro imbere y'ubwato, byanze kumanika amaboko imbere y'ubwato rutura bw'intambara bw'Uburusiya. Abandi barekuwe barimo abarinzi b'i Chernobyl n'abasirikare bafashwe mu mirwano karundura yabereye ku ruganda rw'ibyuma mu mujyi wa ku cyambu wa Mariupol. Mu barekuwe harimo abasivile 6 nk'uko Kiev bivuga. Impande zombi zashimye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuko bahuza bakagera kuri uku kumvikana. Mu kwezi gushize Ukraine yavuze ko yarekuye abantu 2598 bari bafunzwe n'Uburusiya mu kugurana kugera kuri 48 kwabaye. Bamwe mu mfungwa z'intambara za Ukraine barekuwe mbere bavuze ko bafunze bakorewe iyicarubozo ririmo gukubitwa no gukubitishwa amashanyarazi. Nshuti bakunzi ba Promo Media Rwanda naha dusoreje aya makuru. Turarikiye gukomeza kwikirana gahunda n'ibiganiro byo kuri uru rubuga. Nitwa Jeanette Kabayiza, mugira amahoro y'Imana.